Gavumenti ekashoza sente z'okurenga biliyoni 2 okwombeeka ishomero rya Nyakyishenyi Seed School omu district ya Rukungiri. Steven Nsubuga ora RDC wa Rukungiri nagira ngu enyuma ho bakatungamu ekizibu ky'aba contractor abarukukyererwa kumara emirimo otiireho n'okukora emirimo y'ebishobobo. So ekyo nakisindika sigino eyaba bava mu kwenda kutaza okujja okola emirimo nti district mujje kati ya muzanyo mpozi muzanyira mu district ndala ne Rukungiri district musobola kuzanyiramu okola emirimo gadi bengali. Padde Mwesugwa oro contractor w'omurimo ogu nagira ngo omurimo ogu bwahati yaguhikiza ha bucweka 5 harigana ngu kandi naija kureba ngo omurimo yagumarira mu bwire bubaragine. Tutari muratworo mu rumuri kandi twatumugira amezi 18 sashebe kwa nagwandi ngova kwezo kwa 5 mabuye twameza 7 kwezo kwa 11 mabuye 2 so far so good. RDC Nsubuga nagira ngo behireyo kurambura ishomereri mpaka ruhwire kandi nashaba bebembezi b'Nyakyishenyi okugumana barambura emirimo nekorwa. Bamwe habebembezi nubagira ngo egombora Nyakyishenyi ne muhama gombora gakirge nyuma mu byobwegese mu district ya Rukungiri gasha kwa Dani basibiye.